نوفمن مالولاس جنا زي برشيما هذا موي 10 سالانه من اف وكل بيجن بروجي مداناي لجندي برشي داس بيكي ما قولك ما وكل بيجن خدان كرن بو گوشتي بشتهنجي ما كرا مشروع جلت افيت شيري ما حيوانك باش ابي روجي هريك شلون تقريبا نزكي 20 حتى 25 لتر شيرت دا بشتنجي وضع قالك خرابي او بي شرشي بي وترك عسكري تركيا وتمنطقي امنا بي واسطان وكي دلك راحت كان بينا نفشي لخو اما چند سالو بما دست کاری خو بردای بس پشتی پیواجو آشتیه چه بی هرچند پروژه معمولی گندی دا بس ام شیم بینه ولی ویگو من دا کاور دا کری ام کاوری خوداند کی حيوان ما سيكويا وكد بيجن برانجاكي روستاي نينا هرو برانجاكي بل هندي جوتياري ما رنجبري ما نشد وكي جارا ام دل خو خوش كيم خدان كنا بازو حيواني درجات وكيلنا برانجاكي جلكي وكي ام بيجن يه خراب حيوان داخل بيتن هرو سيك بسعركه بل هندي ام داخوزت كاين حكمته ما يهاري كار بيتن قال كاسيت رنجبر هكر خالو ايكي امانت هبيت ريك خلق بيتا دان خلق بچ تسر گنديت خواه یا دوی حکومت ما پشتوانیا جوتیار بکرد از وعده دمتا کمتر 3-4 ساله که دی تلسی که نبینه سپیاتی و کم بجن ریچاله در و ایلا همه بیتین افخویی یعنی حوجانیت و که بجن خلق دودل نابید اما که وقتی تشتکی تدبینه اف تشتکی خمالیه معنای ساخلمه هلی والله ام خلقه که خدان خاصیتین ام خدان خیرتین ما خاصیت شولی هی دوباره اف خلق في منطقه بس از شیم بشمتا خلق دور آمدگی گند دور آمدگی آوابن منطقه مثلا نروا و ریکان دوسکی جوری نهیلی و برگاری و برواری و زیباری تش خود بار که پارزگاه ها دهو که دیو بمن ند بیتن یعنی برهمت یت خمالی نفخویی هوا كتابة بتشجع تشتري تقول شيء تقريبا 5 كتابات